Energy, yeah, dear Tata, Koshia, Father's Day, Adom, Sunday, warm up, no, and Ayekoo so Ahosepe, more Kwaba, my Badwam, Ahosepe, Jimmy, dear Smithing, this sister Sandy B. A guy. Never know who can see because if we ne Ayekoo see ne kwesi, ye Jiji Papa nom so. Na he Mother's Day, send a muye who de day, a hype na Mother's Day, me mammy, a na pad where someone yesterday. Na mama papa's no sa say manager me more big problem. I don't see na all day OPD OPD yeah na OPD what can watch it OPD on say I didn't there when it say e watch enuane enti wa dwene ya obi fufuro bia e mo ma dwene mo bibi ni Father's Day no so mo pa mo fa man ye faji what you say o dey kwasi ada e moda no kre kwasi ada e moda yankopon ya do agofo bebre o complaints say sani ye Mother's Day anya Father's Day sa oni o mo ya adwen sa no kre say di ye oh say Mother's Day e ba say de ehon popo ye dede ahodo ankrofo ye senkenye nne yi a meka say Adom TV Asempa ye bia ma eja na Adom FM aka bom e bi kese say aka muja na nka wa o ya say ka bodie nko a wo bodie this Sunday eti Yankopon ya Adom a kwasiada a ebe Father's Day na Father's Day no yan fancy ho Yankopon ya Adom Monday enso ye holiday ye ginem ne santi responsibly what you say ne santi but once more than special because Father's Day ye di holiday mu dey no correct but you responsibly say ye be je any free Saturday no Sunday na fi chese utim say we kra na a long weekend what you say we are starting it today and we are starting it today what you say eti ade na enhyehyɛ ban na Adom FM de agu akwam ansa na maka Asempa de no okay enhyehyɛ mpanimfo am ye de agu akwam nyina ne say endpoint ene Adom FM ne Adom TV aka bom e de sa enhyehyɛ yi say Father's Day a ye ba bedie ye papa no omo health ehu hia pa enti se wanye bibia mo ase ayenye den ye monocro no and for so many years na ye papa no ye di Father's Day na afi omo asa afi hu de ekoso ya de enti simple omo so betimi asere na omo nya nije na omo nya apomde pa no ye nyina kwa kohia mu endpoint homeopathic clinic Dr. Boatin ho okay. Na so ye bia wo Ghana ha de ye ne say o ba fa papa bra starting from say unfie no edi bia bet say free 13 years Ayekoo obi okra na wanya infection but oni wo nti ye nyina ye hia mu endpoint we a free screening say ye hwehwe wo liver simple wasi kire yade nkrampo ne wo so wo kidney prostate ni nyina no ye checking responsibly the amount am obi okra na ne he wadi 40 years onko checking the prostate nkrampo da enso de sa de sa bo na enioma ho bi essay e wo ni nipadua no mu be man so de say wutuo beto a I was saying, I like for the fact that we say, what I say, me a check it, no man, wedding now. It's yen share Yankopon ya Adom Juada pa 6 a.m. Oh, okay. 6 a.m. And yes, that's not just say, wouldn't say, yeah, the programs are who work as enemy, you know, and Ayekoo. Okay. The one you did just on some. You pay free life. Oh, nice. Life. It's here screen now say who favorite presenters. Oh, and one on Adom FM. What you say? Hey, Badwam. You really so near the work and happiness at the tattoo. Oh, where we home. Until no, baby, I would think I will hear what Adom TV should be more than say, Obebana, Odo Papa, and I say, Unia Bear maybe, Ebaba no happiness and oh, the one and walk. Responsible. That means say jadem. Jadem. When the tussle and 9-4 consecutive times, I did you say at the Bragana. Beautiful. What you say? Now some day or say, on say, so for Nigeria no can say distance is not barrier. Nature say no say Oti and Kana Ocean. Unim say endpoint. As we be a war a year takrade. Oh, okay. Ebi wo a year techiman. Ebi wo Kumase. Ebi wo Enkraha. Atwapete. Oh. Na enye say obefa car e dia ba baby adwumade no air course no. Ubetimi oba room wo endpoint as we be a nationwide. Okwa ye behwe wo. Na de wo mu so ne say wo na onko endpoint hoda. Onko endpoint hokra da. Enti sa nipa no oba na okita 70 cedis of course. E also otimi je card.
eno akeke terms and conditions yeah but wa ko da wo card dey free wa ko wo card dey free no so aba me a check am na fe ya hwe o na akọ na wo ska kra so na dey show botum who know say bia wo ankasa fe o video say bibi sheda nkoye na e bia bekwa kodo na ya detecting tie ho no wo atu bi kakra na fe ya hwe o no simple na say we dey eja dem o we won ten ya na dey eja tiato edem hit baba what you say edem le cabrande eno ani ma ba woni say sada na so sika o sika so ye che sika mo yadi o sada na kasa holiday bia mo che bi ye che sika sada mo che say jackpot ye nipa makoma enan e na ebenya 20,000 Ghana cedis na 20,000 Ghana cedis so ye fortunate na draw no ye pick ana o select your number 10,000 the order betro botom 10,000 betro botom na fe nso so ye yi ayaresabia hodo miensa nima kolebu e na ada one bi enso ka ho a wo na abekere say yemfa nko ha ana se yemfa nko ha wow say say obenya 10,000 de agu botom eno de wu kwa kodi but 10,000 e ka ho no de obenya 20,000 but 10,000 de obedi no responsibly na ada one so 10,000 wa kire say hospital way na pesa me de ko eno ano no eno de ko ye wo de ko wontimi nramu science say say di jackpot because kana say fa 10 ko he ho a wo de hye na egu akwa eno ano no eno say star 281 hash no select option 6 take it back bia take bia no ha ye betimi afa je nya 20,000 tricks bebre ho ni nyina ne say oboboro wade aha so you should tell say catch and say empty na wo di car eno ano no responsibly starting from now because Monday ni akiri kra sister said be ye guy me pe bia ni no okay na wonim say multimedia ye doso ye wo enkrabata bebre ye wo Asempa FM ye wo Adom FM ye wo Love FM ti say Adom ye bibi Asempa nso ye bibi kre Asempa say eno na wa hye Asempa ta de no solid ma yen hye de wo Ayekoo yenko yen hye ma ye ba Paapa ye mama Ayekoo ye betisi a Father's Day aba Paapa Ayekoo Asempa FM Adom FM and Adom TV at the Father's Day celebration stronko bro emra so say papa fo a omwo odo abadae ene akoma pa no ye bom abaso we hia papa bia wan ya de amana ka wakoma dana e bi kra nya ono no wo nanso nya wan ya ma wo no e chen se ono no wo papa bi say e na ye ka woni mo bitisa wo pese ye bon abaso and ye 1 minute video send the brain e wo WhatsApp number 053-100-3813 na Asempa efa papa yi ho kyerɛ wo ho kwanya sɛ wo benya akyɛdeɛ bebre ama papa yi ebo ɛda kwasiada 16th June 2024 na sa video we deadline no ɛyɛ wukwada 12 June 2024 enyumre no sia pepepe bɛka ye ho ene presenters a ɔmo ya papafo na ɔmo nni aduane sonko na ɔmo ntimi nkyerɛ wo sɛ papa nso timi nni aduane ɛno yɛ fortune margarine cooking competition ɛyɛ no pa non du pepepe ne ade ahyehyɛ so na nya no nko o bɛhwɛ papafo mutimi sinema mani ti wan eno ye jama wash and feel washing competition minia ensi wara fa wo ho bedome na yenye free prostate health screening emma papa bia obeba ho eno ye executive prostate cancer for ewo multimedia car park kokomlemle peni behwe agrodie sonko na beba ho kai se obema ho fidie ada Asempa 94.7 FM na wobete papafo ho nsem a eka koma bebre Paapa Ayekoo Paapa Ayekoo ampa wode sani na ye discuss no on say Asempa FM so bi omo de Ayekoo ade say mu ade because we no wo ben kokomlemle ne mpatemu a wo betimi ato afa ye wo car park anu so ye free anu ya Asempa enti hwese same day Father's Day Adom achemu ko employ na Asempa na esa multimedia ye wazo yi pa eti wo betimi de wani ache ha eno jama for teach a wo hyen win be hwese o papa for no mon setimi posa neoma so mo ne ma ni be yem nanso so eti ye hwese mo betimi aposa oh ye betimi aposa oh yes betimi senior papa and they say kran ke bi wa hakwa na kamisi anka be hu de wa be ma posa de a on say de wa mesi aso what you say be bia posa neoma posa oh eno de responsible and also because and a cooking competition so be because so na cooking competition be ma na ede ne say my favorite personalities on TV on FM radio wo kwa ma say obe na no na kwa fish stew etefa so I say no me catch it makunkum say that me the special spices abasa ye di ka de no ho na ade na ye ani ase wo hwegu nti bi hwegu na na tema so me nsa nti ade na je da ntrem ye
But you know, me sure say Sunday Father's Day. I will be there. Remember? Why we won't bet him for so much. Oh, Debbie. Say on said na me net man na pay, but we won't quan. See on said him go say no buy no. Come my emi no. We men go. Oh dey. E ti wo akwasinsia o man hene kwabena asante. Emrantie o CJ obia mo ba no aduane responsibly dia na ba no akwasi nyankopon ya adom akwasi ada se me ka be se me ka mutu on se duru kwasi ada mutu ne ha tz no ne kontenum sa na ya na eko nti me ye mutu se mu chese obeta fronza ati say o the beans be frana so kuna se beans kakra ah men no beans kakra na aye mutu na ma sabi egu ho na afemi okosu akese bi from peduase na ma no bi so aka ho eno anu we anu aka woni achi na afi wat bi edi ya kwasi ada sampaye beja wa anim ha say ye say ye free prostrate ni bi e wa ha say on say e serious to say be ma wonam na Ayasem no say I like that we say nya na ehu say obi wo fie pa na bisa no beka ojo nso kro bre I don't know do so from yeah obi wana na pema no mu na ya wo fradwuma ba na che say nti we no ya be stress say akwanya na ani say wo so baba be check wo de o say e free we ka so ko asupiti akwa check ya do be twa na bom be 1000 Ghana cedis but we are free dia say dey ba kwa show it no we no Adom FM Asempa FM yeah ha say no 9 am na what we do at 7 na ka uti anim ne doctor ba wa hwe wo eno no enye obi bia na betimi akọ endpoint ahwe eno ntie ye bi so ko ya eti bomoden say wo ben hanko ade a won so wo beba na do papa beba eno no ekwan a ye fa so ama wa Ayekoo ni se be hwe wa ya se ho free But be tutu ebe gina ebe tofo ebe sorry ni nyina ye say ya be check ya ma you be able to but ade ba akoro so mo share nso no say omo ba ma omo nidi omo de omo mra na aduane na mo be no ano aduane na ebe no ano na text ahodo ebe ya no say odidi a wo wase no o ba me aduane na ye ka no iti wo ba pe bibidi wase responsible bibi etibisi wase but o man hene so bo aduane o man hene mehu mate pass ya so oni aduane na no jollo yo bo ani ma say o fa enti se o keka ni nyina bomu a so o man hene di first a me di second se me so me di si je me hu si je aduane no a ye be hwe kwasi ada kwasi si ade wari from kra akwasi ade ne de so be kwa kwasi ana se body apesi akwasi ade wa ti no be trade ba ni na ye be hwe de o be bia na le ama ni tutorial obefa lawyer wati ase eti o de me da se se ne o be sister Sunday be a guy o so ya check ho ma me ye bibia kra dada he say ya na kwasi ade Father's Day and happy Father's Day thank you happy Father's Day in advance come me mail workers am ni o mo anyina camera sound light MCR directors, producers, y'all the real G's. Yabamu happy Father's Day. You had the embra. Me best see ya. Yo, so definitely Gigi Brass. Only me after I started. So 1, 2, 3, go. Yo, so definitely Gigi Brass. Only me after I started. So 1, 2, 3, go. Yo, so definitely
Gigi Brass, only me, after I started. So, 1, 2, 3. And to Senia Adom TV, they be a ma new talent. I queen and I measure shamo. May you have with your dame papa so obini more country was a sister Sandy. Adom TV for your bomb video. Now, me saw you too good, very talented. May you have with Madama. Some time can no bit on count fan can mom so mon frame 0272 818 536 0272 818 536. We are here for the talent. Rakwesia mewuga. Yakoye for Super Fridays and Pedu. O discover Rakwesia mewuga. Chapa ne Yakwesia mewuga jina TGM stage. And here the talent no correct as a high level ko fire more makunyo on a big platform say no. Aya na opportunity ne ba na wa grab e di amame. Nti no yam fancy real quick. E bia na enyo omo. Oso ye brass band bia uju hu dey say wo ye guy wo ye more. Obetimi aye die chain say Monday holiday me no wo hia bom 1 hour TV free boss over ha ntimi nchia atifa ho gym na rehwe me 0272 818 536 me dey see na makra mo 10 to 12 me were radio so Adom 106.3 I know what you need na me well be Kofi Ampedu ya me director Chris wa ha say Festus latest say abomfa was Moses so bomfe PR mu nyina e wa ha mo kan madwumadie no Ayefe, happy birthday, Koma Benis. Afinoto or Makati Hill, Wayfree Ama Asabia Hose, happy birthday. Na make house Franco Trading Enterprise, Eguso, Airton phone, Papa Printers, Papa. And in your mouth paying na, Bomadiako Franco Apono, Eso, Ewo Play Store, na sorting home, very neat. Hair Logistics GH, our Instagram, TikTok, unim sa rig, and a shemi say, Makacho Sabaya, and braided wake up there, nada Jenny Ho. Your hair logistics, our Instagram, TikTok, na on Soto. I'm the guy's queen. Tommy Lee, big up yourself. You're the best. Boza, my girl.